Ingaphakathi kwalomakhiwo oseJohannesburg eAuckland Park ekukulapho zihlanganiselwa khona indaba nanzi ezijujileko. For the last time, their mothers sent their childs to school. They didn't know that they are going to come back. Sahlelo eliphezu kwe-Iran elidoswa phambili i-Amerika lwahlalisa kabuhlungu amaSewula Afrika nenhlobo elizwenelia sebe kuphuma igama lokuthi akubekwe phasi inkhali. Mr. Mogotsi had not until this morning indicated that he is apparently ill. He would be seeking medical attention and furnish the commission with a medical certificate. Usomabhizinisi wehlagwini Ntshingalanga osolwa ngokusebenzisana nabosopolitiki nesichema senilelesi kuzokufuneka eze nobufakazi bokuthi bekagula njengoba akhange avele namhlanje. Never. You know, this thing about political interference, it would happen if you allow it. Umnqophisi walokho wephiko lezokutshutshiswa komphakathi uadvocate Bulelani Ngcuka uthi akhange kube nezenzo zokucaphela kwepolitiki kezomthetho uthi into enjalo kube nje kunabakhe bayizama bekazoyithinta itasuka nje. Nela namhlanje lalile ukuchingala inganandaba zalo ngikho nje usibona silapha sakulotshisa ke sesindebele ku-SABC1 akwande. Ngubhubhe abantu abasithandathu kanisizwe bona ngunabanye abasaminyezeleke ngaphasi kwefuqufuqu yamagade yomakhiwo gireke eOmonde eSewula eJohannesburg. Ihlekelele le yenzeke emakhiweni noma-ofisi Amnesty Business Park emva kwamadina. Umkhulumeli weziko elitsheje ubujamo obuhabekileko eJohannesburg uXolile Khumalo usifakazele indaba ezinjalo. Nje ubujamo emidlalo Bukeli asale sesiraka nendaba. AmaSewula Afrika ahlala eDubai nabanye abavaleleke nabaya kwamanye amazwe bathi bahlalele evalweni abazazi nje labakhona ukuthi baphambili namkha emuva na. Lokhu kunjengoba nasolo ibambene phezulu ipi eMiddle East kemva kokuthi iAmerica neIsrael zisahlele iIran nayo yazibuyiselela. Umengameli uCyril Ramaphosa ukhombele ukuthi akubekwe phasi inkhali kanti umnyango wendaba zamazwe ngamazwe umemezele inombolo zomtato ezingadoselwa amaSewula Afrika asendaweni ezithintekileko. Okeme nje ubujamo eMiddle East amaSewula Afrika avaleleke lapho ayalila athi akazibona kuyokuphetha ngani njengoba nakusatshanyiswe nokuhamba kwemphaphamtshini ekuchiya inkulungwane zabantu zinganabuyo. I-America ne-Israel sahlele Iran nje uSayed Hussein uthi unamalanga amahlanu angakhulumi nomntwana wakhe ohlala e-Iran. For the last time, their mothers sent their childs to school. They didn't know that they are going to come back. The last fable they had to their children was on the morning. They didn't know that this is going to happen to them. The first message came from my daughter on the family group that we have, that some explosions are heard here, but I'm far from the place. Don't worry. Probably this is going to be the last message I have sent. Ibhira kanje umma weSouth Africa ufudukele eDubai eUnited Arab Emirates emvekeni embili ezidlulileko ukuyokuthuthukisa ibhizinisi yakhe. Usicocela ngokudisa aqalene nabo ebujameni nobunakaza kuzwa ukuthuthumba okunamandla ngaphandle kwalapha ahlala khona. And we heard a really, really loud thud. So I looked to try and see what's going on, if there's anything in the sky. Next thing, my phone is now buzzing and there's sirens from my phone telling me that I need to take cover as soon as possible. There's been possible threats, possible missiles, like take cover now. Kuvalwa amadoyilo wemphaphamtshini ambalwa ekufaka hlangana noweDubai ukujamisa amakhambo ukuya kwamanye amazwe. Usomahlaya weSouth Africa uDarlene Oliver ungomunye wabathindekileko njengoba bekufanele asuke eDubai achinge eAustralia. I was panicking, obviously, but I didn't know how to react. Mom was very worried. Wife was very calm. But luckily, I had my friend with me through the entire day. So he came with me to the airport.
He made sure I got back to my hotel safely. So for me, that was a big peace and saving grace because I had someone who lives here to kind of just help me navigate the space. I think if I was alone, it would have been a bit more different. iSouth Africa imemezela inomboro zobuzenda belizweli emazweni athintekileko ezingadoselwa amaSouth Africa athintekileko afuna isizo. Umbono wakho esiubawileko mbukeli ekhasini lethu ngale ndaba yepi ephakathi kwelizwe le-Iran ne-Amerika ne-Israel nakuyalandela. Ngiyafisa nje lapha eNingizimu Afrika kwengathi-ke singethinteke thina ey'ntweni ey'fuze lezi. iSouth Africa akejamele kude. Alisekho ubuhlungu baphela sokulimala nabantu abanganacala. Makube khona uboniswana kuhulumende weli namazwe akufushane nawo kuliwe le ngxaki. iSouth Africa yona mayikhomenda ingaveli be neutral. Ingakulingi ithi mayikhomenda or izama ukungenelela ikwatisa abanye. Kahle kahle nje bekumele sithule sibayekele ukulwa kwabo singangeni thina njengeNingizimu Afrika. Amazwe omhlaba mawakame ngenyawo alungise la ngxaki ibha. Uma ngabe kulwa izindlovu ezimbili into elimalayo utshani. Okungenzeka ikhuphuka udizili ikhuphuka upetrol bese khuphuka nokudla etolo. Ungala njani ukuthi enye inaga ibe nengikhali wena onazo? iAmerica ukuthi ayifuni intuthumbise ezenziwe kuphi njani ngani lokho akufuni thina isizwe. Siphila kumaxesha amanzima apho anemfazwe ezingapheliyo. Kumbi abantu bayaphela ish. Umbono nge umbukeli SABC ayizokuthweswa umlando okuziphendulela kombono umbukeli. Ake sibuyeleke le ndaba yokuwa komakhiwo eJohannesburg. Kubhubhe abantu abasithandathu nakuzakuwa isilebhe eOmonde eSewula eJohannesburg. Ihlekelele le yenzeke emakhiweni wama-ofisi aMethodist Business Park lapho kwakhiwa khona. Benesiyifumana ngaphambi kokuthi size emoyeni besize lihabako baqinisekise imbiko yokugirika komakhiwo ogade usakhiwa lapha kade kunabantu abali-12 phakathi. Kuqinisekiswe abasithandathu bona ngababhubhileko, babili kuthiwe basaminyezeleleke ngaphakathi kwesilebhe esiwileko kanti abathathu basanyamalele. Now at this point in time there's a building here that's actually under construction. Still have to engage with the contractor that is here today. And what we gathered that is that we've got there were 12 people in total, and then there's 5 people missing, and there are 4 P4s, like mean that they are fatalities, and then we've got 3 P1s, people that are trapped in. There's one that we can hear them talking. The guys are busy with them, but one is trapped. Kuzwakala bona isihlakalo esisenzeke imini namhlanje kukunje inkoloyi zebesize lihabako besolo zingena ziphuma endaweni lapha kwenzeke khona isihlakalo esi. Akwaziwa okwanje bona yini bangele ukuwa kwesilebhe so kodwa namaphenya yaraga. Bekulindeleke ukuthi usomabhizinisi wehlagwini Ntshingalanga osolwa ngokusebenzisana nabosopolitiki kunye nesichema senilelisa vele phambi kwekomishini kaMadlanga namhlanje, kodwa akhange avele. Umhotsi uveze ukuthi batsho uyagula ngaphambi kobana ithule ubufakazi namhlanje ekuseni ngo-9:30. Umhotsi unikelwe ukufika namhlanje ukuchinga kwelanga ukuthi alethe isitifiketi sobufakazi esiqinisekisa ukuthi imbala uyagula njengomana azibeke engozini yokudelela ikomishini nje. Phambilini ikomishini kaMadlanga yezwakalisa ukuthwenyeka ngabofakazi abasebenzisa ukugula njengendlela yokubalekela ukuvela phambi kwekomishini le. I think the commissioners through Justice Madlanga have clearly indicated that they are not going to tolerate witnesses coming up with last-minute illnesses, and they certainly are taking it very seriously to the extent that, the Commission has the option to find that he is in contempt, and the Commission will deal with that on Wednesday morning, depending on what transpires between now and then. But the Commission does have the option of applying for a warrant of arrest for Mr. Mohotsi
if that is necessary. Usihlalo wekomitini le ijaji umbuyiseli Madlanga uthi uBrown Mokhotsi uzokuthathwa njengomuntu odelele ikhotho ngokubhalelwa kuvela ukufikela lapha aveza khona isitifiketi sokugula. UMokhotsi uthe batho uyagula kodwa igcwetha lakhe belikhona ekomithinini. uBrown Mokhotsi wavela ekomithinini kaMadlanga ngosinye ikhaba womnyaka opheleleko kanti bekulindeleke ukuthi aqedelele ukwethula ubufakazi bakhe ivekele. Ngeveke ephelileko uMokhotsi noSibiya bavele phambi kwekomitini yeParlamente ephenya ubukhohlakali lapha amalungu amanye weParlamente athe batsho umuntu onamala othelisako nomgulukudu. Ukulayelwa kwekomitini kuzokuragela phambili ngelesithathu ekuseni lapha umholi wamapholisa aphenya ubelelesi obuhleliwe kweGauteng uMajor General Richard Chibiri ayokwethula khona ubufakazi. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Umnqophisi walokho wephiko lezokutshutshiswa komphakathi uadvocate Bulelani Ngcuka uthi akhange khe kahlotshaniswe nokucaphela kwezepolitiki emacaleni wekomitini ye-TRC nabekusaphethela ngomnyaka ka-1998 ukuya ku-2004. uNgcuka uthi wakhona nokukhapha amaphenyo abekangena bufakazi. You know, this thing about political interference, it would happen if you allow it. Ngelanga le-11 lokulalelwa kofakazi bephenyo lamacala wekomishini yezamaqiniso i-TRC, uNgcuka nabekathula lakhe ihlangothi uthi bengekho avuma ukuyengwa ngitsho nanyana bekunolinga ukucabhela emsebenzini akhe. Uthi bezinikele ngokupheleleko ukuphenya nokudlulisela amacala ku-TRC. Uthi umlando wakhe uyazitsho nangesikhathi atlola imitlolo ofisini yegcwetha uGriffith Mcenge obekamleli wechapululo ngaphambi kokubulawa kwakhe ngo-1981. uNgcuka wabekwa kulukuthi inyanga ezibunane bewaphoselwe ejele eminyaka emithathu ngo-1982 ngenxa yokunganga nofakazi ecaleni lokubulawa kwelinye lama-comrade. You take, for example, you take the Biko case. In that case, we realized that we did not have sufficient evidence to get a conviction. We knew, we all knew that the police had killed Steve. We knew that. And so, to go and take those police to court when we didn't have sufficient evidence, they would have been acquitted. uNgcuka uzokubuya kodwa kulomkhandlu emvekeni emibili ukulalelwa kwenkulumo kuragela phambili kusasa. Abatshayeli kuyokufanele bachinge khudlwana ngengikhwameni nabafuna imbaseli ngenyanga kantaka nje. Umnyango wezenjiwa nembaseli umemezele ukuthi ipetrol 93 ne95 zokhuphuka nge20 cents ilitha, kuthi idizili ikhuphuke nge62 cents ne65 cents ilitha, kanti intengo yeparafeni ikhuphuke nge44 cents ilitha. Beze ngalokho mbukeli salase siragele phambili nasibuya entolo. Badalwa kwamathuna or ama-services ayisiyintsha. Sizokhumbula ke ukuthi umthetho sekelo we-South Africa uthi abantu mdele bahlangabezana no-government. Umasipalata weThembisiliane uthi usebenza ngamandla ukuletha izenzelwa kumasipalata lo, kanti uba umphakathi ukuthi ubasize ngokubhadela izenzelwa. Indaba zisekhona lapha mbukeli, kanina zikuphundileko uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asirage nazo. Ihlangano engasebenzeli inzuzo iMopi Foundation inikele ngamanyathelo ama360 injeresi ezima360 kunye nenhlambezi ezilikhulu enkolweni ezisithandathu zeKwaGafontein eMpumalanga. Bathi ngalokho bafuna ukubuyisa isithunzi ukuzethemba nokuthi abafundi bakhambele phezulu nabaya emabhutangweni wabo. Kubika uComfort Masumbuka. Bekubetha umoya wobuntu nesisa ngesikhathi ihlangano engasebenzeli inzuzo iMopi Foundation nababelana abahlukahlukeneko banikela ngamanyathelo nenhlambezi ebafundini benkolo zeKwaGafontein
Inkolo ezizuzileko iSomtjongweni, iSindawonye, iSozilani, iThandulwazi, iThubelihle neMgwezani. Bathi bafuna wonke umfundi abe nesithunzi nokuzithemba emphakathini. Sakhuthaza iMandela Day. Ngikhumbula kuhle ukuthi sathi lokho amakuthoma into yeMandela Day kwabe ukuthi siyaqala la sibuya khona emuva and nokwazi man comfort ukuthi ukuswela kunjani nokwazi la sibuya khona, so sathi no charity begins at home, asibuyele ekhaya sokuqala ukuthi yini echodako and begodi singahelebha ngani. Sikhuthaze ukuthi abantu abaningi bathwenyeke ngombana asibe ama-family nafanako. Sathi si-Colin Foundation bathi basibiza sabiza sasabele. Ikhansela leward nomunye waboprincipal benkolwezi bathokoza abaqedi. Ngaloko abasenzele kona benza ukuthi nomfundi ongakhoni mhlawumbe abazali bakhe abangakhoni ngenxa yesimo somnotho kodwa akhone ukuthi naye eze esikolweni azokufunda. Sithokoza kilaba iMopi Charity Drive ukuthi kulokho abathe banakho nobabuKholeni Kabini wathi nokho sikhambe siyohelebha umphakathi ekhaya. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka. Ngikubikela ngisemthombo muhle eMpumalanga. Umtlago wamanzi elizweni lekhethu bajamise ngenzwana bomasipalati bona baqinisekise bona izenzelwa zifika ngefanelo ebantwini. Isiphathiswa sezemthangalasisekelo kumasipalati iThembisiliani eMpumalanga uYenis Malekane uthi amalunga womphakathi kumasipalati lo kuzokufanele asebenzisane nomasipalati eqinisekiseni bona bafumana izenzelwa ngefanelo kanti nalapho kufuze basize ngokubhadela izenzelwa. Lokhu njengobana kube nevungamo ebantwini nabezwa umbiko ukhumbuza izakhamuzi ukuthi kufanele zibhadele izenzelwa zemathuneni. uMalekane ukhulume lokhu ngesikhathi kuvulwa iplanti yamanzi eTufontein Extension K eMpumalanga njengelinye lamajima kamasipalati lo okulungisa imthangalasisekelo eyonakeleko emphakathini. uComfort Masombuka usihlanganiselena kumbiko. Lijima likamera kamasipalati ekuhloswe ngalo ukulungisa konke lapho konakele khona emphakathini njengokuvala imigodi endleleni, ukuhlwengisa emathuneni nokulungisa umthangalasisekelo wamanzi hlangana nokhunye. Izinto ezincane umphakathi ulila ngazo. Manje umeyara uthi so long ababereki bakamasipala benza i-service delivery, umeyara naye khaphume ofisini ayokuberekela abantu. Into ezifana ne-pothole patching, siyakhatha emathuneni, siyaklina, sivule ama-storm water channels. La manzi avuza khona umeyara kumele enze isiqiniseko ukuthi amanzi awasavuzi, siyalungisa. Uphendule nangendaba ezakhamuzi zendawo zikamasipalati lo yokubhadela izenzelwa zemathuneni. Indaba yokubhadala kwamathuna or ama-services ayisiyintsha. Sizokhumbula ke ukuthi umthetho sekelo we-South Africa uthi abantu mdele bahlangabezana no-government, meaning that umphakathi awube nesandla ukuthi izenzelo zibe ngconywana. Kungakho ke kuba nezinto sizibiza ngama-bylaws, amapolisi la kandela khona kumasipala ukuthi abathole it from emphakathini bakhona ukwenza indawo ibe cleaner, ibe njengoba kufanele. Izakhamuzi ziphendule nganasindlela. Intuthuko sayithokozela mara sisisene singongoyilo ngoba thina abanye ababethu aba silala emanzini sivuka especially izulu nelinileko. Ayisiyamora amaza avinile ngaphasi kwezindlu. Amathuna mhlawumbe labo ababeregako bazakhona ukubhadala. Maye nje laba abangaberegiko bayokubhadala ngani ngoba niyabona abantwana bethu bagcwele emakhaya ababereki. Mtuthome umntwana ona 33 years umsupport uyogcina umntwana ngesana. Imali uzobuyithathaphi? Ngiyayibona into bayenza iplant. Ngiyayibona mara lokho thina sihlele emakhaya asiboni next, asitholi next. Bakhona benza ama-plant ngale lokho silindrile nathi ukuthi sibe na something esithola kumbereko nyana ngoba siyasokola sishoda ngembereko sibona sinje. No mina emathuneni ngiyavuma ngithi hayi singabhadela nakukhonakala ukusivumelane simphakathi so sivumelane kubhadela. Because of kosele kubhadela amathuna nathi siyafuna ukuthi abodadewethu babereke, abogogo babereke laba khona. Ukureka ukuthi amathuna abahlala ahlinekile ngaso isikhathi kuhlele kuclean laba khona. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka. Ngikubikela ngiseTufontein eMakheyi eMpumalanga.
uhlathululwe njengendoda ibamba kubonakale abekelela phambili zempilo kodwa anesisa anganalo lebandlululo uJimmy Mhlekwamahlangu. uMahlangu ngomunye wabasunguli behlangano ejeje imisebenzi yengoma yamaNdebele nezinye intshaba ingoma forum. uMahlangu ubhubhe ngeveke epheleleko kemva kokugula isikhatshana neminyaka ema-57 obudala. uMahlangu ulala nje isitshaba samaNdebele wakwaNdzundza sibhincela isiko lokukhupha ingoma. Usokhameriwe SABC uTlasikhosana nombikindaba SABC uFilmon Sikhosana baphumelele ukuya basihlanganiselana kumbiko. Bekungathiwa wodwa emntwini wonke ophumeleleko ukuze kubeka ithambo lakwaMahlangu eveza ubuhle kwaNdebele eMpumalanga. uMhlekwamahlangu bekasemkhakheni wezempilo ngokomsebenzi owathi nakuvela imiraro yezempilo engomini yamaNdebele ngo-2009 wasikima msinya nabanye abobaba basungula ihlangano lelihlo lengoma ingoma forum. uNokufa umkhukhuthele ngesikhathi esimbi khulu uMahlangu lapho kubhincelwa khona ingoma. umndeni uthi ubetheke idumela ngophiko ngokulala kwakhe. Simndeni sibetheke khulu, sibetheke idumela ngophiko batsho njalo, kodwa uzimo khona akukho ebesingakwenza ngoba uzimo usiphile, uzimo usithathele singakatshitshi. Usomkhandlu ozobusa hlanganyela nendaba zamasiko eMpumalanga obuya khupha ingoma uSpeed Mashilo uthi njengombana bosobesa abaphatha ngambili nomnyaka isikhala sikaMahlangu sizokubonakala khulu. Esikhathini samanje ilapha sikhumbula khona uba uMahlangu njengoba kakhulu lo nyaka unyaka ukuthi amaNdebele akhiphe ingoma amaNdebele kaNdzundza. Lapho kuzaba nabantwana abaningi abadinga helebho labantu abazi lesiko ngendlela ehloniphekileko. Ingoma forum bathi njengoba ingoma forum yaziwa kangaka nje namhlanje kumsebenzi kaMahlangu. Umthelela mkhulu ukuthi umnakwethu lo umnganami uMhlekwa asichiye emhlabeni ngesikhathi kuza ingoma yakwaNdzundza bayibiza ukuthi World Cup. Umngane besikhamba sipreparela izinto zengoma ukuthinga le eMelo, ukuthinga le Limpopo, ukuthinga khona le Eastern Cape ukuyokufunda ukuthi bazenza njani izinto zengoma. Ubuke ngokuthanda isiko nokulonda okhulumela abaholi bendabuko uPhilip Nzimanzima Mahlangu uthi isitshaba silobile. Ukhulu silimele godi nokuthi abantu bekhethu bayabhenga njengoba ingwenya mithe siphathe ngambili namhlanje ifika isikhathi lapha sibhalela khona kulungisa kubhenga ngoba isotsha elike umntwana uMhlekwa kata umntwana othumekako kata umntwana ogijimako kata indoda eberegako ethembekileko esizweni sekhethu. Abasebenze naye isibhedlela sakwaMhlanga nalabo ebakhamba naye endleleni yekolo bathi bekangadimani ngokwabelana ngelwazi. Bekumbereki ozimisele kakhulu emsebenzini kwakhe. Siphatheke kabuhlungu kakhulu ukulala kwakhe futhi nesikhala sakhe akekho zosivala. Sibetheke kakhulu selisondo ngoba lo muntu uba uphethe kuhle umphakathi wonke esondweni oba contributor athanda umuntu wonke ahlonipha umuntu wonke. Abaphumeleleko balithonga lizwini bona isitshaba sibethekile ngokulala kwakaMhlekwa Mahlangu. Lala uphumule Mlunga Msehla endabeni zeSABC ubikelwa nguFilmon Sikhosana eveza ubuhle eMpumalanga. Siloshisile khaya ngomvulo ke sicale msinyazana ubujambo bakho bezulu livulile endaweni eziningi ngapha ngeSouth Africa amathuba nge-60% ngale ngeKZN nangapha ngeMpumalanga bese agcine na uqala ngaleke ngehlagwini eMpumalanga yenarha kusasa amathuba wezulu athi 30% kilezi ndawo eziningi zangapha ngeKZN eMpumalanga athi ukucina ke ngale nge-60% esifundeni sangale ngaka ngithi lapha ngeLimpopo sithole lapha isilemukiso semjijo edumakumbi ngale endaweni zangeLimpopo yentsheje niyelele kilezo ndawo kusasa kodwa sithole isilemukiso kilezi ndawo zangale ngeLimpopo kanike lapha ihonakalo yomlilo wemango siyokucalela lapha ke amazinga okushisa sithome ngapha ngeGauteng lifuthumele endaweni eziningi lapha ePitori nge-25 iBroncosprade nge-24 siyokucala lapha ke iLimpopo bonakala ipholile endaweni eziningi Phalaburwa neMusina neliphalale zifuthumele seMpumalanga ke lapha endaweni eziningi kupholile kulapha esikhukhuza kufuthumele nesekhunda nge-24 KwaZulu Natal yona ke ibonakala ifuthumele endaweni eziningi kuya ngokushisa eMnambithi nge-29
siye lapha ePumalanga Kapa nakhona ke kufuthumele kuya ngokuchisa sibona lapha ke bo 28 bo 30 Western Cape lapha ke endaweni ezingegwini kupholile nawukhuphuka nesifunda kuyafuthumala iNorthern Cape ebonakala ke ifuthumele kuye ngokuchisa hle khulukhulu eUppington nge35 siya lapha ke esifundeni sange Freystata sibonakala naso sifuthumele bese kuchisa lapha eBothaville nge31 ngokugcina iNorthwest bonakala ke nayo ichisa endaweni eziningi kufuthumele lapha ke eMahikeng nge26 asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido Kesimbi yekhomba zikhona indaba zesizulu kanti kusasa ngesikhathi esifanako ngezeSiswati kukhubongile